Hojik lamdam asida wakal mapung phadriba inkhalakliba naha kaya amadi mayai kaba Nona BJP da yauraglaba JDU ki MLA manga ngasi Delhi da Chief Minister and Biren amade BJP Manipur Pradesh ki President A Sadana Taram Okray. Apollo Tires na packet pa go the distance piece ki sarugama oina ifagi gari da leiba cargo football turf tires sizinaduna nona sem sanabagi thabak Chennaian FC ki players sina hudokray. Poiro Kongjing High School da Center amadi state lengana kaitharakpa school development fund lana season nakiba sing faduna cherapiyo haina school management committee na lenga ki puning singsilagle. Oza listing ahum chamriga marifu tongan ba head amadage tolop logadabani haiba lenga ki order yaning da utuna tongan mafamda oza singna khongtang makata na sathari. Mami TV Prime Time Manipuri News Bring Tabiri Singbo LUXMI KONGKHAM na taram nokjare pau sadona pizari JDU ki tiketa mai paglak ki bad Dilong SG MLA MD Abdul Nasir natana JDU ki MLA manga mak BJP da yaukre nauna BJP da yaurak laba JDU ki MLA manga ngase Chief Minister and Biren amade BJP Manipur Pradesh ki President A Sadana taram okre BJP da yaukraba MLA Singh adude Thangwiban SG MLA ke Joy Kisan Tipaimuk SG MLA Nursanglur Sanate Juribam SG MLA Achafuddin Wangkai SG MLA TS Arun Kumar amade Churachandpur SG MLA LM Khoteni JDU ki MLA manga BJP da yaukiba do Manipur Legislative Assembly ki Secretary ke magazine ngarang athengbada bulletin ama thoktuna ayaba pikrai Manipur Legislative Assembly ki Secretary na ngarang thokiba bulletin aduda JDU ki MLA manga na BJP da yaurakpa ase Constitution ki 10th schedule ki makhada Manipur Legislative Assembly ki Speaker na ayaba pire haina palle Marak sida hauzik New Delhi da leiriba Chief Minister and Biren amade BJP Manipur Pradesh ki President A Sadana nauna BJP da yauraglaba MLA manga da lengan yanduna amade leikudo piduna taram noke Chief Minister and Biren na social media da thadorakpa post amata hai chahi khara asida tongan ba political party ki MLA sing amade Leibak asigi masak naibam yoi kya BJP da lepa leitana sagalakle masina Manipur gi miyamna Prime Minister Narendra Modi amade party ki National President JP Nadda da nusiba amadi thazabadu ulle haina phongdorakle Panbe yabani taranithoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda JDU gi mirep 39 thadokpada mirep taruk mai paktuna Manipur Legislative Assembly da JDU gi MLA taruk leiba ngamkhibane Assembly mikhal matungda JDU so BJP na luchingba lengak asida sagatuna lakhibane adubo handakta BJP na luchingba NDA dage JDU tokhibadagi party anigi mari tanakhrabane Center of Oiragriba political gi ahongba sina star asida so JDU na BJP na luchingba lengak asida makhatana sagat ki kadra natraga sawalaroitra haibagi wafam lakhibane asigumba cherak asida ngarang khanghaudana JDU gi MLA mangana BJP Legislature Party da yaure haibagi Manipur Legislative Assembly gi bulletin thoglakibane Malim gi oina tire sabada maming leiraba Apollo tires na paikatpa go the distance pits ki sarugama oina Imphal gi gari da leiba cargo football turf asi tire season aduna nauna sem sanabagi thabak ngasi Chennaian FC gi players singna hudokre Apollo tires ki go the distance pits ki partnership oiriba cargo football turf ta pangtokba thoram aduda India gi oina machin tumkhalakliba Manipur gi sanaroi ninthoi ngan maitei so sarya ki Thoram aduga mari lenana Apollo Tires ki sport marketing head oiriba Premas D Krishna Paumi Singh da hai Apollo Tires na paikhat pa go the distance ki 12 suba partnership ki damang North East State Singh gi manungda ahanba oina cargo football turf ase khanbane Malam gi oina maming leiraba football turf Manchester United ki stadium oiriba Old Trafford ki North Stand yauna tonga ba football venue taramathoi da asiguma makhal gi football pitch ase semgat palaikhre
football masana thawai yawba inkhalakliba nahasingna asiguma makalgi football pitch sanaba fangba haibase laibak faba haibadu oigadoribane toinana sanaroi singi talent aduso mapum fana uthokpa ngamgane go the distance pitch asi Apollo tires na company asigi tire singdagi chada chama repurpose rubber sizinaduna artificial football pitch sing sem sabagi lokalakpa thorang amane thorang asi Apollo tires na sport amasung fitness ki lamda sustainable model ama puragnabagi pandamda thangzilakpa khongthang ni haina Remas D Krishna makatana fongdorake across the world, the first pitch in the Northeast. It's a great initiative for us because for us these pitches mean that people have the access to come and play at good sporting venues and give the younger generations the opportunities that some of these players also never got to go and play on good surfaces. The better the surface, your game will improve automatically. So this is the first in the Northeast. We will look at doing a few more as well across different states in the East, including Calcutta and some of the other northeastern states in the next few months. Thorom aduda saru yakiba Chennai FC gi captain Anirudh Thapana sanaroi singe haisingba hangadan ge hairabadi afaba pitch ki makha yamna pole matang asida Apollo tires ki go the distance pitch ki makhada nauna samgaliba pitch asina haugalakliba sanaroi singda aduki mate kudong chaba piba ngamlagani haina phongdoke. Youth, they need spaces to play so that they can develop their skills, and which I think I was not fortunate enough back when I was young, and that's how the new generation will get use of this. So I think this is one of the best thing, and obviously Gurmangi Singh, the international player, is also involved. Poiro Khongjin High School ge matam gi oina center amade state lengana kaitharakpa school development fund lana sizinnakiba myoi sing faduna cherakpiyo haina school management committee na lengak poning sinsilakle hiramasiga mari lenana ngasi school asida school management committee na siduna mifam ama pangthokre mifam aduda school asigi mahairoi singge mama mapa mahairoi sing oza sing lekai gi club organization gi mihot sing amade mari lenaba jeli osu sargyakhe Mifam aduda SMC gi member L Kunjaras na hai center sponsor scheme gi makhada lupa lakh kun changna atal tinkering labs hangna ba Manipur gi school sing khangatpada kumjali singani tara mapan gi oina Poiro Khongjin High School su yaurake Haribas ki masigi sanfam ase ahan ba face gi oina lupa lakh tara nithoi masak khangdaba myoi singna school gi ming season araga lokthokre department ki market ge lokthokriba sanfam aduge utilization certificate thagalaktre haiduna school da thizinba lakibane School asigi head in charge oriba oza asina school asida mong waril tadaba thabak kaya amaso chathari school gi chapa thorangi pirakwa funding season akiba utilization statement SMC da PBO haina hanjin haibada so pidre masina fund gi sanfam sing lana season nakrabara haibage jingnaba leire maram aduna school gi sanfam lana season nariba myoi sing mari leinaba department amade lengang na tigat piduna matik chaba cherak PBO haina mahangna makata ke Highway school sida hoji kayen year se masida kogi zonal officer ga thagoli se chhatra chatu ka samkhara hena thai hai report phangi adu anyway aikoina kolabada chhatra chatre su haijaro adu mano hena panjaliba yamong che masidi akoina yaba ngamon loina masi mari ani authority da akoina masigi chabi togani aduga magi mathak leiriba akoina Panjariba asagi kari course ki sempam ani dune adegi agang gida mana emission phommen ama agang gida koi government mission dani kai legi abu pre education ari class 8 phausi aduga mana emission si lawrame emission law ki purpose yo matam du SMC nagragana matam du ki oja singa tanana ga lawbra madu koi kum thigini Mifam aduda SMC gi convener El Subana hai school fagaran si haiba lenga ki mission gi manung chaliba Poiro Khongjin High School asida puna oza kunipan kuntrarom leigadabada hauzik oza tara nithoi khak leiri school asida class 1 dagi 10 fawbagi mahairoi chatruka tara tare rom lai asuk yam praba mahairoi sing subnagi oza tara nithoi khaktana takpi tambi bada mapung faba oidre Hokiba chahi kaya dadi Andro SG MLA Syam Kumar Masana Maranai Pesa Putopituna award pa oza sing mengkat pituna yamna wana honaduna school asi hingat halakibani adubu ngasi di oza award pana mahairoi sing ase nomata class suna tambiba ngamdre Hindi home science subject laitabadagi ngasi fawba chapter ama fawba takpi bangamdre
masida sunadana science, social science, English, mathematics amadi Manipuri subject ki oza amamam khak leibana class suna no mata tambiba ngamdre school ase chawkhanaba mayam puna khonaminasi haina mahana maka taki aina hajagadabdi hauji akoigi Manipur government asi akoina yamna thajana adugi thajana akoigi sawatse adugi thajadu olga wana taina bada akoigi school ki phagalanji haibida oza masin sudana leiba adagi satra lai tambam khangdaba adagi akoigi hauji nungaiba pawsu marak sida leire adi ngasi bagi kaino pawma amula hai da bi government ki mai kai da Kumjali Singani Kunda Manipur Legana Lakshin Kraba SSA Amasung Ramsagi Ozase Samagrada Amu Thamduna Anoba account Hedagi Tolov Logadabani Haina Manipur Lengaki Education as a Tokipo Otter Ado Yaning the Fongdoktuna Gasi Kaksing District John Tugi Ozasingna District Asigi Jerry Office Mamangda Wakan from Pamkray. We want some salary hat, don't victimize teachers, don't discriminate teachers, Haivana Chamber, placard Kya Paiduna Satakiba, Wakan from Aduda, M. Ingo Sanakova, graduate. Science graduate teacher Amana Fongtorapada, Wakan from Asida Saru Yariba Oza Singase, Kumjali Singani Taramathoi Tarani Toi Taramari Amadi Taratarukta Khankiba, SSA Amadi Ramsagi Ozangatane. Oza Singasina Matam Kuina Wazarapado Sakhankiba, Oina Kumjali Singani Kunge July Tada, Lengana Loksin Kibane, Haidiba Oza Singasigi Tagitala, Education Department Ki Oza Singa, Chap Manana, account, head Amadagi Tolov Loduna Lakwane Adubo. Laibok Tibadi Mamang August ki Tangtara Nitoida Education SK Director na JDO Institution Head Singda Pan Proposal Tagalog Naba Amaso Lakshin Kraba Oza Sing Samagrada Amok Tamnaba Warol Ama Thorakpadagi Badugi Mayokta Honaruba Naidana Oza Singna Kongjanga State Jangsilakwane Hiramasida Education Department ki Mari Lenaba Singna Ahimra Puning Changbiduna Oza Singi Wakarasi Tabi Uhaina Ingo Sanana Makatana Fongdoraki Hanagi, some manava salary head to the gay equation, to love to PBU, Tongana victimized the Wigano, or Zasing as Amakana Nuxivio, Hibagi, agitation, Ado Aquina government, Punging Chinchin Bagalona, Tojabani, Aduga, Naranga, Deputy Secretary, Education, Tolopo, or Darmagi Matungina, Equation, Ozakarana, Insilaga, Hariba agitation, Tawuni, Hivasi, Moina, Presno, Namatopire, Masi, to tell the Aranbani. Hariba Mamanda in a Panjagribo, other sing a sinner, letter sing a sinner, Equasi, Honaru Batudana, or Zasing a Sigi Tamoid, Asopamaga, Laivadagi, Equasi, Magi, Zedio Singi, Mamang Shida, agitation, Asiam Democratic, Wega, Mong the Tobuni. SSA Amasung Ramsagi Makada, Ledambadagi, Lengang Loksin Kraba Oza, Listing a home Jamriga Marifu, Mokana, Samagrada, Tamlaga, Anova account, Hetagi Tolov, Logotabani Haina, Manipur Lengana Tokibo Other Ado, Yaning the Fondotuna, All Integrated Teachers Association, Manipuna, Satarakiba, Kongjagi Sarugama Oina, Nasiso, Tobal District, Ozasingna, District Asigi Jadi Office Mamanga, Wakan from Pamkray. Item Gilamjing Makada, Toba District John Gyoza Singna Sinduna Pangtokiba Wakan from Aduda Saruyakiba Oza Manahai, Hokiba Augustana Nitoida Education SK, Director na Jelly Oamadi Institution Gi Hat Singda, Pan Proposal Tagalagnaba Amasung Integrate Tokraba Oza Sing, Samagrada Tamnaba Waro Tarakiba Dubu Yaning the Fondotuna, Item Giluching Makada Wakat Kongzanga Se Jansenmane. Ngarak Education SK Deputy Secretary Elangwam Soniana Press Hadoropa General Amada Oza Singna Sangsiliba Kongjanga Se Kanaguma Miyoi Karana Insinduna Chatahanbani Haibu Wafum Ado Yaning Day Housing Oza Sing Kongjang Sangsin Kiba Shina John Asida Lairiba School Sing Chada Marifutara Matotodre Aikoi Ozani Mahiroi Sing Lairi Tangdingi Oza Singi Rights Matpiganu Amade Oza Singi Chakau Tadat Piganu Haina Bahana Makatake agitation ji maka chathajabani kanamtagi waza amatagi voi koi insist to kanamta leite koi waza mayam sing ji thorpa masa masa gi ithil dagi lakpa ngaktani aina ai mayam sengdokchari presa sengdokchari loina na koi ji school jing da chathari ba classing ga se ji 90% ji waza jing china sida lakpa dagi dipang were koi Satragi Mapam the Larik Taknigi, a quay Larik Alu Haina, Pakok Tongba, officers in Abasung ministers in the level that Koina was asking his Hategi Hajari, a quick Wazangatani, Koy Larik Taknigi, Larik Taknava Wazagi, Lambi PPU. Wakat mi from Aduda, account head send by Yabang Amloy, Oza Singi Marakta, Nakpak Tanaba, Lengana Sembigano, Oza Singi Moral Downtown Bigano Haibana Jingba, Placard Kya Paiduna Wakan mi from Satake.
पोरोंपाता लेबा साइना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की फाउंडर कम मैनेजिंग डायरेक्टर यावना ओजानुपा अमा अमसो ओजानुपी अनि यावदुना इंस्टीट्यूट असगी माहिरोई अमबु लौतुनरगा इज्जत मांगहन खिबगी थौदोक्ता चेनब सिंह चेरापियो हाइरदुना नुपी मसा असगी माइकेदगी कोइसाउनरबा मियामना इंस्टीट्यूट असिदा थोमजिंदुना इरांग हौख्रै थौदोक अदु ngasi numidang pung mangarom tabadu waida poronpata leiba institute asida thokibane थौदोक अदुदा नुपी मचा अदुगी माइकेदगी कोइसाउनरबा मियाम अदुना इंस्टीट्यूट अदुदा थोमजिंदुना मफम अदुदा लेरंबा पोचै सिंह अमांग अता थोगनके इंस्टीट्यूट अदुगी ममांगदा खामदुना leiba एम्बुलेंस गाड़ी यावना गाड़ी कया मियाम अदुना थुगाइके इंस्टीट्यूट अदुगी ग्लास की थोंग थोंगनाउ सिंह नुंगना थोमजिंदुना थुगाइके लोइनना इंस्टीट्यूट अदुगी कंप्यूटर सेट न चिंगबा सिंह सो अमांग अता थोगनके फिबम अदुदा पोरोंपाट पुलिस की टीम अमा मफम अदुदा कोंगलेतुना लाक्तुना इरांग अदु लाक्सिनबा होनके इरांग अदु हेना कंसिलकपदगी मियाम अदुगी मरक्ता नुपी खरा पुलिस ता फादुना पुके तुंगदा इरांग अदु नेमथके Number one, Aida mi halin na nang halin zaman ka tu dia. Ha ai mi halin mi ha tu halin ani zaman na ko. Ka te noi na mai mi ka to ni thumai ba ni. Ni to mi ko to se yum tu ka ni na. Na kana cha to tu cha. Nang lo ko to ni ka to tu. Para ma ka sia ha ka mi mi ko to. Ni ko to. Ni ba sa tu ka ni. Ni ta ko ni.
अमरोमदा ममांग थागी तांग तरा मरीदा थोकिबा साइना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सिम्स पोरोमपाट के माहिरोई नुपी मचा अमा फारब मतों इज्जत मांगहन खिबगी थौदोकता चेनबा मियोय सिंह अहाकवा चरापियो हाइना JC अगेंस्ट रेप एंड सेक्सुअल हैरासमेंट सिम्स ना थादोरपा चरल अमना फोंदोरकले JC असगी कन्वेनर लाइस्ट्रम रोस्टिना कोडेक पितुना थादोरपा चरल अदुना हाई थौदोक अदुदा चेनबा ओजा मरी अदो ngasi फाउबा फादुना पुलिस कस्टडीदा इन्वेस्टिगेशन तौद्रे कोर्ट सुमियोय सिंह असिना थारकपा बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट तौबदा नतना हाना पिरंबा बेल फाउबा कक्रै हिरमसिगी मतांगदा चीफ मिनिस्टरगा उननबा हाइदुना चीफ मिनिस्टरगी ऑफिसता एप्लीकेशन पिसिन खरबसो ngasi फाउबदा उनबगी अयाबा फंद्रे नुमित कुनमाथोय सुरम फाउबा मरा लेबा सिंह फाद्रिबासी यामना लाइबक थीबने मतुंगदा अमुक हन्ना लमदमसिगी नुपी ओइबी सिंहदा सिगुम्बा थौदोगसी थोक्तनबा मरा लेबा सिंह हकपा चेराक पिबियो हाइनसो चरोल अदुना मखातारी लमदम असगी येलो फुरुक अमा ओइरिबा मैते मिते असे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट चनबा STD CM ना चंगसेलिबा खोंजंग की सरुक अमा ओइना ngasi सो पोंग बकैथल दा वाकन रिफॉर्म फमदुना लेंगाल ता तक्सिनख्रै वाकन रिफॉर्म अदुदा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा CSO माहिरुई लुफ नुपी लुप की लुचिंग बा सिंग अमदे कैथल फमबी सिंग सो सरयाखे वाकन रिफॉर्म अदुगा मरी लेना कोंग बकैथल बोर्ड की प्रेसिडेंट M दमयंती ना हाई लेंगांग ना ST की डिमांड असे थवोइदबगी फिबम अमा लैरिबा से नुंगाइतबा फावे मणिपुर लेंगांग सेंटर दा हिरम असिगी मतांगदा तक्सिनबियो मणिपुर लेंगांग सेंटर दा तक्सिनबदा डिमांड असे फंगलोइदबगी वाफम लैते हौरगलिबा मिरोल सिंह कनबदा लेंगांग अचौब मत थौदांग लोबियो डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा चंगसेलिबा खोंजंग असिदा लेंगांग लुमना लोबिदुना स्टेट लेंगांग पाइखटबा याबा थबक सिंह अथुबा मतमदा पाइखटबियो हाइना मांगना मखा ताके RK Sana Tombi Devi Vidyalaya gi mako mathang taraba mahiroi singda manapi duna puning thogatpaga loinana Teachers Day gi thoram Vidyalaya sigi North AOC da leiba Asajina complex ta ngasi pangthokre thoram aduda Vidyalaya sigi mahiroi sing amade oza singna India gi anisuba President S Radhakrishnan gi photo da leikatuna ikai kumna botke loinana mahiroi singna oza singda kudol piduna ikai kumna botke thoram aduda school sigi mahiroi singna cultural dance chingba utke थोरम अदुदा विद्यालय असिदा महै तमलिबा प्री नर्सरी क्लास दगे क्लास 8 फाउबदा तमलिबा मको मथंग तारबा महिरोय सिंगदा मनापिदुना इकाई कुमनके नाकल अमरोमदा इम्फाल की असाजिना कॉम्प्लेक्स लेबा RK Sana Tombi Devi College of Education सिंधुना कॉलेज असगी हॉलदा बीएड के मरी सुबा सेमेस्टर की महिरोय सिंग की ओइबा टीचिंग एंड एग्जीबिशन अमा सो पांगथोके बीएड की मरी सुबह सेमेस्टर की मसिंग यामलबा महिरोय सिंह अमदे ओजा सिंहना सरुक यादुना पांगथोकिबा एग्जीबिशन अदुगा मरी लेनना बीएड के इंचार्ज युमनाम सुरजना हाई टीचिंग एड हाइबसे यामना मरु ओइबा पार्ट अमने टीचिंग एड याउना महिरोय सिंहबो ताकपी तंबिबना महिरोय सिंहना हेना ज्ञान लौसिंग लौसिनबा ngame महिरोय हाइबसे तुंगी आसा यामना लेरिबा सिंहने मकोई सिंगी मरक्तगे ओजागी सिनफमदा लेरपा यावरकने टीचिंग एड एग्जीबिशन असिना ओजागी सिनफमदा लाकदबा महिरोय सिंहदा यामना चावना कानबा फंगने एग्जीबिशन असिदा महिरोय सिंहना सेम साजबा तोंगा तोंगा पोलम सिंह उतुना मियामदा येंगहले असिगुम्बा टीचिंग एड एग्जीबिशन असिना लमदम सिगी महिरोय सिंहदा यामना चावना कानबा पिबा ngamlagani हाइबगे अचेत पथाजबा लई हाइनसो बीएड इंचार्ज युनाम सुरजना मखाताना फोंदोके मोइना सिजनरू मत टीचिंग एड मैम तो डिस्प्ले तोबा अदुगनी अदुना सिगी पर्पस हाइ तारदी as a student teacher they should know the importance of using teaching aids in classroom teaching the teaching aids yamna maru oi teaching aid yaro ta ko parase it will be retained in the mind of the pupil for a longer duration of time as well as angang je motivate toba classroom interaction and basulu mayam se teaching aid sijna bili kana ba mayam ma lei ko लमफेल सुपरमार्केट शॉप एंड स्ट्रीट वेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मखादा मतम कुइना दुकान फमदुना लाकनबा बियोय तरा माथोइदा दुकान अमता पिबिद्रे हाइना दुकान फंबी कोनसम तनुजाना फोपाउमी सिंगा फोंदोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब दा दुकान फंबी मियोय तरा माथोइना सिंधुना पांथोकिबा पाउकी मिफमदा कोनसम तनुजाना हाई अनोब दुकान साबल लोइसिलकपदा दुकान पिगनी हाइदुना मियोय खुदिंगदगे रुपा लिसिंग तरा तरा डिपॉजिट तौहली अदुबो एसोसिएशन दा दुकान चामगा कुंथ्रा मंगा पिरकलबसो मियोय तरा माथोइगी दुकान अमता पिबिद्रे हिरमसगी मतंगदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दा वाकलब मतो कमीशन असिना दुकान पिबिको हाइदुना ऑर्डर थोकिबसो लेख्रबने लोइनना हिरमसगी मरी लेनना तोंगा तोंगान बलुचिंग बसिंगदसो कयारक हना वाकत किबा लेख्रे अदुबु ngasi fawba tabidaba se yamna laibak thibane मियोय तरा माथोय असगी दुकान पिरमद्रि फावबा दुकानर से संगाबा यारोय हिरम असगी मतंगदा लेगाक अमदे मरी लेनब सिंगना
वाजरगलबा मियोइसिंगे खनबिदुना अखन्नबा मिरेंग चंबियो हाइनसु दुकान फंबी कोंसम तनुजाना फोंदोके राय अमदी तापीरे ऑर्डर अमदी थोपीरे मायना हान फमजरंब मीसिंगसे सिसे अंकारी म तौरगा मोगी पिथोफम थोपसि पिबिगरो हाइरे अखोइना कमिश्नर गसे थारगा बोक्ता अदुगी पाउ पिबिरक्त्रे अखोइसे ngasi bokta dukan je thugai bigi bedagi अखोइसे सुबम नोम खंगदना ngasi bokta अखोइ इमुंग मनुंग अवाब अमदा मायोगना दुना लेरे मरी लेने बसिंगा सार बिरेंगी पुनुंसु सिंजिंजरी हौखिबा अगस्त की तांग कुलुमदोइदा सापम मनिंग लेकाइदगी हाइक्रुजम ओंबी इबेतोंबी मपुरोइबा हाइक्रुजम इनाउ कौबी नुपी अमना सापम कुहोबी लेकाइदगी ऐश्रमी कांता कौबा मियोय अमना तमथिना पुरकबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ngasi सापम मनिंग लेकाइदा वाकन मिफम फमख्रे वाकन मिफम अदुदा सरु याकिबी लेकाइगी मेरा पाइबी ऐसनहल कौबी नुपी अमना हाई नुपीदा गम्मी मतागुम कुंथारकवासी यानिंगदे मसागी लो इंकोल कंजनबा येटपा हाइबसिदी महौसाने मदुगिदमक नुपी अमबु सिबे याना पुरकवासी पेंदे थौदोग असिगी मतंगदा पुलिसता कंप्लेंट तौरबसु पुलिसना नुपीदा कुंथारकवा नुपादो फाबगी महुता सोक्तुना लेरिबा इबेतोंबिगी मतै मनाव पुलिस स्टेशनदा तोइना कौखतुना वाहंग पाहुंलिबा से अचुमा वायल नते मरा लेबा नुपीदा खुद थाबा नुपा अदु फादुना दंदी पियो हाइना महांगना फोंदोके खौरी मे खायरगा मयामनि ममांगदा सिरदनो तौबिरमिजु मसिदा होजि फाबा अखोइना मसिगी मरंजिदु पुलिसता कंप्लेंट तौररे हमजना अदुजु ताबिबगी महोता व्यक्ति मोइने बे इबेतोंबि हाइगुम जिदा हौरा हंजल मोइना थुमंग कौकोदना थादना लोंगा तोंगान बो अना तेना बसा थांगतना लेबा मसि होजि अखोइना करंबा असुंबा लंबी थिबिगा दौरिबनो लेरिबा मियाम जिकी ममांगिदा अदगी प्रजा मयाम जिकी ममांगिदी नुपीदा कनो तो नुपीदा हुगे हाकिना तौरमिबदि मसि असुंबा वायन थिबुगा असुंबा वायन थिबिदुना चैराक पिबियु माबु मि नुपी हाकि तौरमबजिदगी करंबा वायन बिजा तौबो याबगे हाबदु मयामना मसिदा अंत मतियंग पांगबियु अखोइगिदी हाइजबा नथना कैसु खंगजदि हाइजु हाइजदि अदुना थौदोग अदुदा सोगनबी एच इबेतोंबिनासो थौदोग अदुगी मतांगदा पाउदमलदुना अचुंबा वायल तौबियु हाइना फोंदोके सिमु सुमाइना लोय तौरगदी आई यामना नुंगाइजदे हेंग तुंग पुंसी हो इचा इसुबावदे आई हिंगबगी भेलु लेत्रे आई युमदगी आई सुमाइना इवाई बुरोइबना सुमाइना तौरगा हिंगदौ सोबदी सिगिबनि हिना फरे हिंजनिंगद्रे ngasiगी मालेमजिदा आई पामजदे मदु थबक्तुददी तौबिगनु मतुंगदासु अमोना थोक्तबसु ओइजनु वाकन मिफम अदुदा नुपीदा खुद थाबा नुपा फादुना दंदी पियो नुपी फुबा यानिंगदे हाइना थाबा प्लेकार्ड क्या सीजन अदुना अमदे खोलाव क्या मसो लावके हाइरो पार्ट 2 पुजारी चिथेक्त लेबा एगेप किड्स फाउंडेशन स्कूल दा नोमगी ओइबा फ्री डेंटल हेल्थ कैंप अमांगसी पांगथोक्रे एगेप किड्स फाउंडेशन स्कूल मेडिलन फार्मेसी अमदे फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम का कुसमनदुना पांगथोकिबा फ्री मेडिकल कैंप अदुदा मियोई चामग हुंफुनिथोइदा यागा मरी लेनबा लायिंग चथके अमदे लेमना हिदाकसो यंतोके फ्री डेंटल हेल्थ कैंप अदुगा मरी लेनना डॉक्टर हेमजिना लायिंग बलागनिबा पेशेंट सिंह अमदे पेशेंट्स की गार्जियन सिंह दा या मतौ करमना लूना नाना थमगनी अमदे यागी मरु ओइबा सिंह मतंगदा वाफों क्या फोंदोके ngasi कैंप अदुदा डेंटल डॉक्टर अकुम नर्स तरुक अमदे फार्मास्यूटिकल कंपनी अकुम की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तरुक नासर याखे कैंप अदुदा अंगांग चामग कुनमाथोय अमदे अहल निफु माथोय पुना मियोय चामग हुंफुनिथोय लायंके थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनों चनबा लिलोंगदगी कोंगजोम फावबगी नेशनल हाईवे सेमगतपदा सोकपा लंबीगी कॉम्पेंसेशन पीबदा अतै लमसिंगदगी वांगजी म्युनिसिपल एरियादा हंथना पीरिबा से लेंगाना अथुबदा मिरेंग चंद्रबदे नेशनल हाईवे सेमबगी थबक सेंग थिंगजिलगनी हाइना नेशनल हाईवे न्यू अलाइनमेंट अफेक्टेड लैंड ओनर्स कमिटीना फोंदोरकले ngasi wangzing da pangthopa paugi mifamda committee asigi president tekcham rameswarna hai matamgi matung ena chawkha thorang paikhatbagi lengakna national highway semgalakpa asi miyamnasu taramna oi adubo sahi asigi jun gi tang tara tarukta dc thobalna thorakpa notification amada wangzing lamgi mamal ase hana thokiba mamaldagi hantharaga square feet ta lupa chamanga ga kuntra tare leblakpa ase patadar singna yaningde lupa chamanga ga yankai tare ase chata chama sola semgi senfam yauri haibanina square feet ta sumnagi lupa chaniga hungpunipan dasme manga siro khakta ngaire thong asidi patadar singi hingnabagi hagmat paga pangkhak oire maram aduna athuba matamda dc thobal na mireng changbiyo kanigumba thabak amata paikhalangtrabadi thabak suba thingzilagani hainaso mangna phongdoke हौजिकी पीरिबा एकना पीरिबा सिदैदा मतम मतमदुदा लेरंबा गवर्नमेंट अदुना मागी इंस्ट्रक्शन मतुंगिना डीसी ना
लेपिरक्प मतमदा अखोइबु कौननबगीदमक्ता तोंगान तोंगानबा कोई पब्लिक हियरिंग तौबा आदि इफेक्टेड पतादार सिंजी कौदुना प्रजागी मोट लौबा खोटपा ngasibaugda tawdaba aduga aikoigi lairiba bigadaba aikoigi soiba patadar jingjina rehabilitation tawnaba makoigi tawgadaba mayamji rehabilitation aduga aikoigi lairiba fair compensation asina chingbai matangda khanagadaba mayamji prajagi masa masagi oiba mayam amata khudong jaba phangandaba aduga aikoida ngasibau kobidabana maram oidana aikoigi morche phongtokpa ngamdana lairi lamdam asida lairiba private school kharadi sanda lambiromda changsinduna bosam amasung koshamna piba niyom niti ngana satre asigumba school sing asida Manipuri Students Union maishuna akanumireng changlagani haire iramasigi matangda maisugi General Secretary P Sadamna thadoropa charol amagi matung ina lamdam asigi private school kharana class 10 fawba recognition lauraga naronda class 11 amasung 12 hapchinduna chalaire haiba khanglei Masi Boshem amasung kosam gi leiriba niyom gi wangmadane asigumba school sing fine thianduna recognition fawba kakpayai haibase board amasung council gi chana pathapta mayek singna yauri Maisugi thomi singna haurebi konjeng lekai primary madrasa school gi fibam yengsinbada mong maril tadaba kaya thingarakhe class 1 dagi 8 fawba leiba school aduda mahairoi chamaga sumna mangaro mahima sing tamle hariba school aduda sumna dagi classroom mari dagi henalaite Fibam aduda matau karamna school chalairibano haibase wahang ama oire haurebi lairakhong primary school na thonglonduna lehaure haurebi makhalaikai primary school gi oina staff room gi polam mating chana leite loinana mahiroi singi bench amasung desk gi award pa kya lehaure asigumba raw award apa sing lengak amasung mari lenaba department na mineng changbiyo haiba wafam charol asida maka tarakle ICDS project Tenopal the Sinduna portion Aviangi Makada Thama Chumna Sathagadaba Rastriya portion Magi Thoram ICDS Tenopal Gi project officer Sinam Tampana Primary Health Center Moreda Hodokre Thoram Aduga Mari Lenana Afaba Chinjak Sasi Afaba Chinjana Nisagi Mahut Sensi Ahan Baangang Unabada Paisa Fangi Hibana Chingba Kolau Kya Lauduna Moregi Angalwadi workers Singna awareness rally Amasu PHC Moredage More Bazar Fauba Chatke Thoram aduga mari lenana Sinam Tampana hai Rastriya portion ma haidiba thoram asi mamangi chahi manga romde hapta amamam pangthoklami adubo handak chahi dagi de tha amarom pangthoklagani September tha pumba pangthokadoriba thoram asida nutrition and health awareness sindokpaga loinana ahan ba angang unaba singda sel oina lupa lising manga fangani haiba scheme ge PHC more da lakpa miron bi singda sandokani hainaso mahana phongdoke Unique Business Association amadi Shulam Business na Chandal District ki Divisional Forest Officer DFO transfer to biyo hai na demand tawragle Unique Business Association ki maike digi thadorpa choralamana hai hauze Chandal gi DFO ase thabak ngamdabata natana lairik laisu haizadaba district asigi miyam gi mathau taba thabak se tawba ngamdaba miyoy amani DFO ase non local ama oibana loan fauna ba ngamdabatagi maike asomgi miyoy singa pau fauna bada awaba amasu oire Hariba officer asina miyam gi thabak tawbada thintei haiduna mamangda mathak thomba officer singna warning tawkibasu laikrabane asigumba officer ama forest department ta thamba haiba se kaingai ne baramaduna DFO ase mafam asidagi transfer tawduna miyam gi ihul khangba local miyoy ama Chandal gi DFO ohenbiu haina charora asina makhatari Churachandpur district ki Sangaiko subdivision ki manung chanba kultara nithoi gi village chaptara nithoina chief minister N Birena changsiliba waron drugs 2.0 sogat pagal loinana makoi gi lamda popi thararoi haina thajaba pina bagi yana cherol amada kude pikrai Manipur remote sensing application center marseki mapping amasung drone gi technical survey gi matung ina Sangaiko subdivision ki manung channa leiba area kharada popi thare haiba khangbadagi Sangaiko police station gi officer in charge na Hokiba August Kumapanda Kulge Chip Singh Lagnaba Samantha Kibagi Matung Ina Village Chip Singh Police Station da Latuna Makoi Masana Popi Thararoi Haibagi Yana Cherolado Masana Yana Kudek Pina Kibani Hairi District Hospital Tobagi Campus Manugda Hospital Management Society na Silaga no Magyoiba Social Service Camp amang asi pangthokre
District Hospital Thobagi Medical Superintendent CH Mem Chamasung District Health Society ki Program Manager CH Basanta Anina Luchingduna Pangtukiba Social Service Aduda Hospital asigi Doctor Nurse Paramedical Staff MTS Grade Amadi Atai Outsourced Staff Singna Sargyaki Social Service Camp Aduga Mari Lenana Dr. CH Mem Chana Hospital Haibasi Luna na Thamgadaba Mapam Amane Patient amasung patient party amadi lady batay staff se narang yelok tanaba social service ase pangtopani haina phongdoke Hospital haibase akhoi infection laitana ba habadi akhoi patient sing laga so ka infection tawgidana ba lege akhoi lairiba akhoi work toriba akhoi su haiba infection si laitana ba gida makta lu nan ba haibase hospital amagi chapchaba akhoi gi laigada ba pandemia aduna ase akhoi na organize tawraga akhoi gi staff sing punna social service sama ase langya ba siam successfully akhoi work tawjare Thobal Khetri Lekai da Leiba Nawasindam Sangi Lairik Farapalba Mahairoi Singda Manamatum Yenthogtuna Puning Thogatpagi Thoram Ama ngase Mailoi Shangasigi Lampakta Pangthokre Dr. Srava Pali Radhakrishnan ki ayekba mamida Laikatuna Hongdokiba Thoram Aduda Khangabok SG MLA Opram Surya Kumar Mailoi Shangasigi Principal Telem Ramasini Amade Manipur Lengaki Education S Valley ki Additional Director Biseswar Kumuk Chamna Chingbana President Oina Saryaki Thoram Aduda Bosam na Loba Class 10 examination da Magwang na Fangba Mahiroi Singda Achamba Kudo Sing Tamba Mahiroi Singna Hizaba Nati Oiba Jagoi Isay Sing Utpana Mapung Oiba Saktam Oike Marak Thana Aten Break Amatang Luminasi Break matung miyamutaram nokchari makataba pau pizari Pangambam Angoja Foundation Sapong Bagaloina Foundation asina senduna ngasi tentha kunggangi ahanba prize distribution program kam quiz competition ama tentha marong banda leiba panthoibi sanglenda pangtokre Thoram aduda handang postem amasung posam na loba class 10 amasung 12 ki exam da mabwang na fangduna kunggang asigi mengchat purakraba mahiroi singbo puning thogatpaga loinana wangjing tentha esigi manungda leiriba mahiroi singi oiba quiz competition amasu pangthoke Thoram aduda PA Foundation ki chairperson Pangambam Ongbi Pramodevi Additional Director Education S Bisweswar Kumukcham Jari O Thobal Arambam Anil Kumar Amade GP Women's College Impal ki Assistant Professor Dr. Waikhom Romesh na atuba mitong singwaina saryaki District Football Association DFA Thobal na sinduna Wangjing Kadampokpi Sports Complex ta Team Taruna Sarugyado na sathariba Let K Chandrakishore Memorial First Division Football League Tournament lisingani kunitoy pulumdoy ngasi sanakiba League match singda pathap nilong amade YFC Yairipo Mai Pakre Tournament asigi ngasigi Shanakiba Marisuba League match ta pathap FC Lilong na DLC Hairopu Ball agum sinoda maitiba PK Pathap FC gi mai pakpagi goal singado Aris Khan BS Waris amadi Margaf Alamna Chanba ngamke League asigi manga suba match ta YFC Yairipong na KRC Khetri Lekai bu goal ama sinoda maitiba PK YFC Yairipo gi amatangairaba mai pakpagi goal ado Tasthana match gi Nipunipan suba minita Chanba ngamke Tournament asigi taru suba league match tasigi tang mangada SLYO Tekcham amasung DLC Hairok amade taret suba match oina PALYC Fundraiga KRC Khetri Lekai anigi marakta sanagani COVID-19 ki lachana sidagi ngakthoknaba achamba section torang khara ngangna chatpinaba Mami TV gi mic dege lexinjare
मदुदे युमदगी हेक चतोकबगा फेस मास्क पियो मियमगा मरक्ता फुट 7 के राप थंबियो माइमेट को सातोइना हमदोपियो अमदे कोविड वैक्सीन काप यारबा सिंग सोय सोयदना कोविड वैक्सीन कापथोक्तुना लाइचर असलगी कन्नबा म्याम पुनो होनमिनसे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहन्ना नौना बीजेपी दा यावरक्लबा जेडीयू की एमएलए मंगा ngasi दिल्ली दा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सदाना तराम ओक्रे अपोलो टायर्स ना पाखटपा गो द डिस्टेंस पिच की सरुगमा ओइना इम्फाल गे गरी दा लेबा कागो फुटबॉल टर्फ टायर सीजन अदुना नौना सम सानबगी थबक चेन्नई एफसी की प्लेयर्स सिंगना होदोक्रे कोइरो खोंजिन हाई स्कूल दा सेंटर अमदी से लेंगाना काइथरक स्कूल डेवलपमेंट फंड लाना सीजन अखिबा सिंह फादुना चिराग पियो हाइना स्कूल मैनेजमेंट कमिटी ना लेंगा पुनिंग सिंसिलगले ओजा लिस्टिंग अहम चामरी का मरिफु तोंगान बा खेत अमदगी तोलोब लौगदबनी हाइबा लेंगा के ऑर्डर यानिंगदब उतुना तोंगान तोंगान मफमदा ओजा सिंहना खोंजंग मखा ताना सथरे मता असिदा ममी टीवी प्राइम टाइम मणिपुर न्यूज लसिंजरे बिनिक दाबीब सिंहबो अमुका हन्ना खुरुमजरी क्लास 10-12 लोइरबा महिरोइ सिंगना मणिपुर दा लेना करी तमलगा अफबा थबक फंगबा याबगे हाइबसी अचौबा वाहंग अमनी सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल अमा ओइबा याबगे खुदुंग चाबा लेरे एसएन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस एंड स्किल डेवलपमेंट दा बीएससी अमदी डिप्लोमा की कोर्स एनरोल तोबियु मणिपुर यूनिवर्सिटी अमदी पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दा एफिलिएटेड तौरबा इंस्टीट्यूट अमनी मतिक चाबा स्टूडेंट दा जॉब प्लेसमेंट की खुदुंग चाबा अमदी इंडस्ट्री कनेक्शंस पिजरी बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएससी in radio imaging technology, diploma in medical laboratory technology, diploma in radio imaging technology, diploma in ophthalmic technology, diploma in physiotherapy. Akupa marol gidamak ngasima call to birau, lingshin birau ekhogi institute, Nongmaibung Purana Raspberry Infalda. Matam khara pandemic na lepluraba Mami TV na sinjaba training program hauzaragani. Class 12 pass tawraba nupi amadi nupa singna 3 months course asi yawi yagani. Ahanbada host or anchor for exclusive interview or news. Ani subada acting class for film or theatre. Ahum subada video editing and camera handling. 100% job placement. Course asibu apply tawbagi aroiba matam 15 September 2022. Akupa marol gidamak pizeriban number sida call tawbirau 700575981.